Kabupaten Belu ka Distrito Belu, Província Nusa Tenggara Timor NTT Indonesia, nebe fronteira ho Timor-Leste e a parte oeste Ilha Timor, rico ho objeto turístico. Agora dadão hau Venícia Martins e a fatin turístico religiosa ida, nebe sai destino turista Siramak, estátua Nossa Senhora e a forro Telu Gorita. Fatin ne sai furak tebes no sai icon ida e a distrito ne. Acompanha a reportagem completo. Patun Bunda Maria segala bangsa, hari iha fohoan Telu Gurita, suku Dua Laos, subdistrito Kakuluk Mesak, quase quilômetro Ruanulu, husi cidade Atambua, capital distrito Belu. Husi cidade Atambua, atuto área turística realizosa ne, precisa de tempo minuto tolo nulo, aluga transporte pública, cabelo uja transporte privado, li husi estrada caber, quase quilômetro Ruanulu. Desde inaugura e hatinang rihun rua Ruanulu recém rua, lorong-lorong população Belu, no husi distrito vizinho Malacca, que famenano no soe, visita fating ne, liu-liu lorong feriado Sira. Husi fohohung hateke bapatung Bunda Maria segala bangsa, nebe hariho as metro Ruanulu recém lima ne, furak tebes. Molok sai baleteng iha ulu kapela ida, nebe hari atau fasilita cerimônia religiosa católica, no fasilita sarani sira hato oração, molok sai ba estátua Nossa Senhora. Dalam sai ba foholeteng, seidau konstroi hodiak, nune visitante sira liudeit dalam baibaing. Ida ne maka dalang atu ba visita na infeto. Ita hare ema sira barak tebes lau iha dalang ida ne atu ba visita na infeto. Atu ba iha fating neba precisa halau exercício oituang. Iha laletek ne harimos estátua sira seluk, composto husi santo sira, iha sorin los no kuana, nebe ha furak tang ambiente iha estátua ne hung. Telespectadores anesang ohin hau menciona tona, além dessa estátua Nossa Senhora, ihamos estátua sira nebe maka iha area ida ne. Tirmai hau se introduce ba ita bot sira estátua ida nyanarang. Dia telespectadores sira, ida ne maka estátua honaran Santo Micael. Ida ne maka estátua honaran Santo Rafael. Estátua terceiro honaran Santo Jofiel. Estátua quarto honaran Gabriel. Laos iha nedet mebe iha kotuk mos se iha tang estátua lubukida maka iha neba. Tirmai haus selori ita bot sira bahare hamutuk. Diak maluk sira, estátua sira nebe hamri iha Nossa Senhora nya soring karuk no soring los, iha ne ita lebele tama ba ita sobele observa det iha liur. Aida nebe ama ka estátua honaran Santo Sofiel, Santo Rafael, no iha kotuk na ba ita lebele hare ita bot sira bele hare det ninia imagem. Husi laletek neba hateke tasi furak no ai hung matak haleu foho. Visitante sira agradece ba governo Belu no líder sira iha distrito Belu, nebe iha plano diak tebes hari fatin sagrado ne. Chefe Departamento Turismo Distrito Belu, Fredericus Lasakar Beremau ST Hateteng, patung Bunda Maria segala bangsa, sai icon importante atau atraimos turista husirai larang no estrangeiro. Administrador Município Belu NTT Indonesia,
Agustinus Tawoling haturu compromisso botebes atu cria ambiente seguro no harmonia ba visitante hotu inclui Rússia Timor-Leste. Tuir dados, cada lorong visitante objeto turístico realizosa Patung Bunda Maria Segala Bangsa entre ema naing neng nulu to atus rua. Ba futuro, governo precisa haritan facilidade público sira, hanesang B, sanitação, restaurante, fatin descansa, parque, jardim no selutang. Idanema ka reportagem husi Patung Bunda Maria Telo Gurita. Ba maluk sira hakarak mai visita fating idane lalika haluha atu mai iha atambua. Husi Foho Telo Gurita, hau Venetia Martins, televisão Timor Post, hato reportagem.